kali abantu webale munonga oli Sky TV rakali abantu ejin program yitu nyamurungi eyo muhingi no mulisa kandi nakwakira ogundu murundi webale kuba otwegisireho erizoba nza kubandi hari J mixed farm nko kuntwire nimbagambira erukunu yo muri rwo buyenze turiyo muri Mbarara state tuza kuba tuganira akulisa enkoko eza amahuri zete layers kandi zibangira nazo zinebe kandi tuza kongera kubimanya kandi iwe cyo rakore tegamisho gawe gambirana n'uryaro bazo kwigite washume mangu omujengu Edimon principal Fama yaragiremo twatandika program yitu yo muhingi no mulisa aho tukuza kubana tu ega magezi nikira kubagira ngo umushija nataganda omukano akamutahiwe twino kopa tutakargira famu eji tugire kito abasa kwegaho mbwene twegiteho kandi obase kurara wagira ekiwayega nkaburijo nibanyeta Edimon principal Fama ndiyo muhingi atakwata mwitaka mutahi wanyu naragire deka tutandikiroho Kenyamurume Madam Jona nakwakira Sky TV Nanye nakushemererwa abanyoro bakureba beyanjure amazina gawe amazina ni Jona Tsime na amanya kurgo mu cyange cya Rubuyenje Kishasha Zaharwe Mbara City iki ni Kishasha ni Kishasha ward akuba Kishasha ni manyangwe side nkazakulia naha ni turiyo muri Kishasha so Kishasha ni impango so we are also part of Kishasha Kishasha nebero muri rwo buyenze Rubuyenje eryo muri Kishasha Rubuyenje ni eryo muri Kishasha Rubuyenje level LC1 then Kishasha ni ward so turiyo mu musite yo musite buzuma abarero bakureba Sky TV nibenda kumanya egifamu nibajeteha katandika bwire ki rero tutyo tutandike mbozi yo kuri senkoko burindara babase kwegaje officially Hobare egifamu nibajeta J mixed farm basically nitulisa enkoko tulisa na nente na nembuzi ha small scale ibyo binareba aho bya zero grazing wene bwebe kandi okutandika tutaratandikira omu nkoko maine tukatandikira omu piggery enyuma ho kache konka kutwahereze tuje twazo mu nkoko mwene enkoko okutandika tukatwa mwene eri nke myaka enyuma turiyo mu nkoko ezi tutandika no yuka nko mwaka 2021 kabutara hare mazima nabwo nubwo bwiro butwasiyamo mu nkoko so kuruga 21 haturiyo mu 24 tutiyo myaka nkesha twena so hatiya mwiza mwatandika n'enkoko zingahi famu ejikani ndeba famu n'urugogoma tukatandika n'enkoko 10 abo kubano manya wano tandika no bano nda kugezesa kandi no bano yenda kwega of an experience mpodeno bone ku expandinga so tukatandika n'enkoko 10 kazabire ziri nyingi zikaba ziri nyingi konka it was a good experience and abo kujyanga nabwo tukabantu tandika mwene nyonka hora nakishemererwamo abo kuba echetengo cyanje kikaba kiri enkoko by the way it was from obwire bwa covid kutwarira mu covid obwire bwa covid tukashita mu munongo muka yo covid wetara kwasoro no wabe atari mu Uganda tukashita mu munongo muka mwene injiro bwo nibwo bwire bwo butwatekiremo mutwe tukajyanga tutekateke turonde aha kinte cyakuba twakubasa kwekorra kikatukumira haka kandi kikureta entasya nko kutekateka aha kintu cyenkoko tukatandikira plan B actually ninja kubiha ndgo mu covid ninkagaraka go kuza Colombia office kandi ntekateka ngo mazuma mukama yashikwaze tukuza tinkwija kuba ningaruka yabo kuba ekinde biro mu nkoko kisinga ekinabene nyihakuriye okaba nokora mu rumo cyota katandikire kubo murisa hati nyowe nkashoma business administration I majored in accounting at Mbara University of Science and Technology so I was working as an accountant on bitongore bitari bimwe na bimwe konkateje mu nkija najihumuza muna nakore byahaka hata haniwe senior uko bari kitabo cyenkoko haninye senior nimbara kitabo ekitabo ninje barabuzuma mwene famu teyite kwetaga kwa yaringa muntu kumureta hato nebwe kwatera mibu washomere ugiye cyo kubikora mu office de kambi gatara famu yanje record keeping mazuma ninye mbere umuntu na nebye sente mbani mbikora hoje
Fama egi nokora wenka ninga oyina abandi abo watandikire nabo? Omurimo guri hano ngo bagura mwingi so nko muntu nyenka tinkabasa kukora nimba nyine habandi abantu nko kunagambira ngo twine nko na nebinde bintu so nyonko muntu nintakabasa hati nimba nyine habandi abantu eira babiri ninga bashatu hati nanye ndiyo wakana. Nokora n'umushija wawe? Mushija wanje ninkora nawe kandi mazima ni musimba abo kuba project nuwe fanda nuwe ya kitandikire kinteki from the idea ya buying idea ya imwe twatandika so ni musimba umwame namanya Joshua mushija wanje nagira nokora wenka na wakuri tukora kumwe kandi mbwene nagiteka mamani nagiteka mamani. He's so passionate about it. Najikunda. Niko tukora tutyo. Okay. Turunduke hatu tuzakulise nkoko. Tutandikire aha kutandika kombe ka structures ezi. Tinkumanye jembo ece kibuzo mushija na mutunje ninga niyono wasa kucingarukamo. Enkoko nizombekerwa zita. Hate kibuzo cyo kombeka obwira bunje ntikigaru zabashija. Muka measurements na ndakebyo ingira ngwebyo. Ninza kukibuza Joshua. Hati tuzakuzirisa. Nizirya zita. Hati we have two different batches. Okay. Twine nkoko kurebe kijo kukiri ariho eza hansi then hariho na neza higuru. Konka zona omuizoba nizibana zirya kilograms 2.5 wajangu nenkoko zingahe? Zona nenkoko 12. Akona araziri nyingi. Ate buri kijunu kiba kirimo nkoko 10. Wajangu nizirya kilo zingahe? Nizirya kilo 2.5 on a daily basis? Yes. Ezo nenkesha ho nkibiri necwe kazemere. Ntupuma tukugira ngo norebe samisho gira ngo ateze ni kirezi ndutwine minzani buri izoba ntupuma turebe mere yisto akustera mukando kustera mu bibyo kurya ntuteka mu in tons so twati ntuteka mu mukasheshe for instance tuteka mebyo kurya katugere ngo mwene nkabache yo kubanza tugitera mu kinana ateze asigara tuja tuzitera mwene nizirya mukasheshe na ndashamushanje nitustera makasheshe hata ibyo bichwamu zibazirya hamizi tuja tugaruka tuteka mushaha mushanju kugira ngo baza kwikabaisha hamwenda emereshe mere kuba yahwiremu atusigara nizinyamizi zigaruka ziza zifuna omwazo ninga zirarako ate tukuba tuteka mushamushanju niyo kuba sapa yazo iti niyo tukubasa kweta sapa tumaza kuzikuhuza nizirye mirundi ebiri yoga nizirye mirundi ebiri kandi nukoko hawo kuba hati nosigiramo akire ko kugira ngo nazo zifuneho mwene they relax kugira ngo formation yihuri atetandikira omwe so hate biye egeshaha nizagaruka kurya nyencha kare zagaruka kurya nyencha kare buzuma kasheshe no mubikeza shazinga shaha 12 neshweka ati emirimo yena netandika shaha 12 tuyimuka kuba hine kibuzo kinanye ndakubuza nango hatu wakirese reka tukitandishiro umuntu kumukuyimuka numutandika muta emirimo yenkoko eyadayire neha ati tuyimuka shaha obwiro bunje tuyimuka shaha 12 then burumu mwene tutandika ntureking noza muno hindura yoge no funare ko hinduramu mwene kutukuyimuka hati tutandika ntureking abo kubaza mwene kironi zerunda hamwe ati zipamaho so nobo ine kuhinduramu kugira ngo ezi byapama mwene bihindura guturane mixing na liter so hakiriaring otherwise if you don't rake ato mwanya no shanga mwene byagumaho aza tuhaterera nane cyo kuba ncergamu tibashitari kirunso so tuyimuka turakinga ebya mizi nturara tubitebekanise nturara tubyogize tutebekanise tutekamo amizi tusheza kutekamo amizi tutekamo ebyo kurya kugira ngo bayishahe umwe mwene shitwekaho omurimo gwa mizi nano gwo byo kurya nguba gwahwire
hata hasigarimo musigaro hakurataho kintu musigazo ku monitoringa cyo tuguma monitoringa amizi abako yo kuri hato bono uryo garuka kongera mushaha mushanjo so no usigaje go ku monitoringa amizi usigaza no go collectinga amahuri abako baga amahuri bayishahe nziza atandikire shahisha taho shahina ziba ziri ha climax amahuri ngagari minji munonga so you kuguma noza mukuno picking kugira ngo reducing a number of damages ago kwatuka so by shanka mukaga hata muhoragwa ngacendera shaha mushanju wastera mebyo kurya wayongera munana amizi go no gumano yongera kuba amizi tugashemeye kuba ngahwa mbweno amizi ni mandatory okonfamu yenkoko no wakora sacho rureko to kubasa enkoko nenywa amizi okuruko mukasheshe mpaka shaha ishatu zechiro abo kuba kuzukwikaho shaha nkemwe when han hageze kuza nkakiruma ateka aho wateka light wastera light z'amashanyarazi ninga solar whatever you have utekaho hato tukurara tuzihembire konka ntuzisya shahina atshahina light sozihaho nkoko ziherezo bwumura ahabo kuba nabagira ngo percentage mpango yihuri na mizi then anekinde kikugiyambaho ni light so ncho tukuretera twahemba for that time tukaextendinga tukasya shahina tukabona kuyihaho lights ati nazo zikahumuraho mpaka shahi 10 nazo zivyama abo kubasha hazaza zahika na wataho mutiju no kuzikunda kwerunda no umwanya gusukubana zikunda zihumuraho niyo wahika munore ngo koko zahumuraho mbweno zikurondo butagasi zibanzo rondo butagasi so zaki 12 zo mukashesha amashayazi mwiza mugihabo kashi atuma mwarara muzimugihireho twagihaho shahina nito twakubyama nazo zabyama so shahi 12 wano isha kutanika imirimo yawe ati ngo bwo kwijoka teka ho light so emere yazo nepumweta bandi batabura batanareba he video nibafagashukamo tubatwinereshozi ntitwineresho yitkubantu kozesa ati nkitwa haha farm yetu je mixed farm ntulisa fish abamwe n'abantu barisha fish abandi bakurisa concentrate konka for us we are doing fish niyo tukozesa n'ebintu byingi ebyo ku mixing kuza kuhika ahacho kurya chenkoko ekiri quality so no ine mbwene nebirisa byingi munonga ebyo kuba no teka kabiya no asa kushobora nkabibiri bishatime bimukoresa Fama hati ni tuba tuine mu fish mukene tuine coconut numukene jesire ninga no bubito butukuryo bumukafi apana kandi utagirango naneje ngo numukeneje yanye yo kura numukenere kubebonire class yenkoko eri different yes neba so butaba different konga teji yonyine etebekanisiibweje mbwene tebekanisiibweje kandi ebonire mbwene abo kubana zo zine mitendera hati hariho ordinary then nanendije kuba yakurata so iwe kibani kirgira fishe yo kwenda hasa fishe yo kwesa quality yo kukozesa nico cyo kwihama mbwene wazifunda best quality no ihamo production ne increasing kandi ushangane nkoko they are healthy, they are good looking, so we do fish tukozesa na ejuniyo mukene tukozesa na coconut, soya, premix, lysine, methionine, broken, of course na bran, ejuniyo chachu and others. There are very many. Actually in about 10 ingredients so muiza mutabura zona mutekamo murundugumu ati nko kutubantu tabara ntubantu mwen nko kuna kugira ngo tuine ratio ntuchira ku basinga on 100, so obano manyangu waboine ka 100 kilograms of bran noza kuteka mu 16 kilograms of fish, 16 kilograms of soya, so nko tukubantu pamaptyo konka hatito atinka twaza kutabura ateze nkoko nzibaziri nyingi ntubantu tabura omutani tani 2 nefishweka kwenda ngo at least zitware for about 15 days
So meaning after 15 days ntutuba twine kumixinga feeds. Ekyo kulya kyenkoko ekiri main ni kiha? Hebe binde bimu kumixinga. Ekiri main ni kini kyacho? Yes, chachu na broken. Broken nebe bichore bikuba binankire bitire. Konka basically chachu na broken ni byakukana. Njera niyo broken niyo chachu. Hati chachu neshchori watch kwata watch say. Kandi broken hati bonu batere bichori. Mbwenu busigara zirinka kuri stores like big ni yeje. Ibyo birgombe bichori konka hati yo broken neva. Mbwenu bakwate shori bashtera mukakashatu. Babiri bihanga. Broken. Hata je nayambe koko kufuna mani na size yihuri. Size yihure yongeraho eba mpango kandi rubarugumere. Hygiene yo munjo omweshemeye kuberyeta. Hygiene abo kuba no senko kwezi very delicate. Yes, they are. Konka we try as much as possible. Cyo warebera kuwija utakatahira afamu wene kubanza wa disinfecting aki banze kabutsi rero narubato mbafuza mizi narana bashukamo imibazi. So that is the first measure mweni yo kubinga indwara abo kuba ati wanorgo kwa heru ntushtakamanya wanorga nkahi ida na wasako bano shanga wanorga nka family jo hinendware eriyo hatu wajipika so ukwenda kutangira birukurga heru no banzo koraki urubata omumizago agaramo mubazi then munda icyo kubanza icyamani no kureba ngo emere yawe clean ter contaminated icyo cyo no cyenshuwaringa kureba ngo wajibika umwanya guri murungi kana ingredients zo wakozesa nazo zazibonire they are good quality. Then ekindi no kwenshuwaringa ngo amizi anamizi nago gakozereshi namizi marungi gatari contaminated nicyo cyo kurebera obwire bwini tuwareba tanks. So tanks ezo tuteka mu amizi tugareka gabanza gajejenuka egitanka rugogome inareba ngaba amizi nerundana genjura. Then there are very many tanks konka basically this is general rain water na nezindi so ntutekamo hatu wateka mamizi nkerizo tokuhikanoga kozeseza no boine kubanza wagarindamu gajejenuke then actually we do 2 days then tubona kutaha aho kubatobwa ngaba gal clean kako reba aga wotanigije agarinke byondo nkako gateka mu wagareka for some time hatu no tahamizi marungi. That is also another thing. So it is mandatory kujangu na yinkoko neyetaga clean water. Neyetaga very clean water. Then no munda na wagateka mu mundu shemeye kubano gakoratera aho kuba hatu norenkeze shahezu wizira mu noreba ziriyo nzoga umunanko muri tani nizigumana nizimusi yo mucucu mwenje banje mensa ngo ine kugumanoza mu kureba ebyasisikara ahiza atitaka atagamizo gihamu mutekamo amarungi. Ekindi hygiene liter rebe byahanse byo ebitukushikamo ntubishikamo biri fresh but after some time nibihinduka ati nabyo nibabwino bwire no bwo kusyo bwiro kareba byasisikara mwen hata bwo no boine kubwihamu ukateka mu ibindi kandi n'ekindi hariho recommended amount of liter ishemire kuberumu nibandira ngo it is supposed to be 1 inch kora ateke maka kumuka let it be 1 inch if it is beyond 1 inch neza kuretera obuzubu ekikumanyisangu yarenga inch emwe hansi no bawatandika kutunga bitari byo no so the recommended one is 1 inch ahabo kuba bingi byagumana pilinga hat hazamwe choye amwen hazamwe choya hansi atese cyo kiretera oburwire konje shiba kutugambira ngo waguma wareba liter yawe ya increasinga atochendezemu usigemu kandi wareba yaba kubi yabera kimwe kubi yono gihemu utekeme bisike. So kwenda kweharo kuleta n'indwara na kwenda kweharo kuleta indwara then nhabasa kurgamuna na nubazeta lice obunanka oburoro Ewo buroro bukutemba abantu wakankomo katandika kweyagura. Ato oburofu bwe mweno bwagumamu no bwiro bunyino basakushanga wihamo buroro kandi oburoro bwe buteganise nkoko kugira ngo bwaba buzine na production ne reducing it they cannot be comfortable kandi na production ne reducing.
mwene bitane kintu kikuri munonga ezezi feeders ziri automatic nareba mu ziri automatic drinkers nareba mu mukulisizamu hati nanka drinkers bacha ya higuru niyo ine automatic drinkers automatic drinker ne kore hato kwekora ntuza kwija kugenda ho side ya kuriya noreba tanks eziri ya higuru ezo rugogome zikwere zigayiguru so that's where the system starts from so at tanks kuba ziri ya higuru ezo agona mizi so tuteka mo rupira mwene connectinga drinkers zao hatugwa mizo otukomora kuri agagumangija kunuye nichendeza hamirimo abo kuba ekintu cyo kukiriza mizo mbidomorana nashi it is not easy konka hatecho nkikuyamba abo kuba nkibanchetaga just okuteka mukuriya urupira rukatwara kuriya miza higuru atiyo kasomora chonga then you just clean the drinkers chonga so mwene koko heru koma kunywa gagumanigija gone gerifiri ngagumana refillinga gacendera gagarukamo kandi hati echamane kikuba kiriho no kugira ngo noboine kuba no no kiyonja ngoko kuba no reno yonjeza hanse bidomora na naki ati nakure hikunu koko kuguma no yonjo rupira no yonjo rupira kugira ngo bitaka kwatera mu byinji bikateganise nkoko ninga hakaza mu buriri okay nko mucyaro mu rumogo gushangiro omurimo abacyara kabata kwenda kuzamborofa bunarebo omurimo ngwene omurimo ningukunda munonga omurimo ningukunda munonga cyo kubanza ati nyewe ninjandi y'omuntu orukunda kore binta haka abo kuba hatwo kubori haka wawe ne project atoguma norebana na byinji icyo wanda kutahe kindo kitekaho na nabano bareba bwene buri ibintu byinji okoraki obireba kandi ebyo kugira ngo no burofa ekintu cyona waba no kikunda kurugaha mutuma no kikora and besides nyimba nyine habanda abakunyamba obwiro bwinji kunkureba ngo ati nkemerume yinkuba indengo tinkubasa nyimba nyine habo nkuba ninkora nabo oyina abakozi bo rukereze miruma abakozi mbina abakozi bangahe ati abakozi abenkoko n'abakozi babiri ahiguruze zino waho na nahansi zino waho yoma ine kizuke buri muntu ayine kizuke mweno buri omwe monitoring okweyorebo wakoraje so hata murumo gwanje mukubagurwe muhango no kugira ngo twakora kumwe twakora kumwe mwene monitoring cyakorwa kiterire tukore tutinatiya basically that is it konka mweno omurumo gwa hakabantu mwe ngo bagubonire abaremba kureba Sky TV abacyara batayibaho no bahabutumwa ki abacyara mazima tukendera niwe rero tukaza kureba abandi barisa barya abacyara mazima nimba higa ngo mukundo kora kando omukoroku tukora emirimo ya office ningashe ya maduka ningashe ya na nemirimo eyo kora haka especially wafuna nka capital oyinena naho kora nico bakiri kirungi ahabo kuba no bano yihiramwe byawe kandi ugaruka no bano yihiramwe cyawe kandi ugaruka ukore binde byo muka yiwe nko muntu kandi na nekindi hati project zezo kuba ntukoromuka nintekateka unzibana zigoba kusingana na nebitukuba ntukora nka handi aho kuba no wasa kushanga umusharo guba kuhereza wakuyo expenses by'abakazi to kutumanya no shango no turoma abanje ati wakuya hebyo kwerebera ebyendi sa transport biha ato shango tinde cyo kuiha konka wo funde project yawe mazima neba nekora wasigaro uri amazina gawe amazina nasiganda Jonathan Sime na amanya we bale munonga omucyara Jona naza kutunga omukishani nyenda kufunaho narwo mukahumuro za kufunaho musigaza arukureberere nko kwezi ngambo ho nawe then later ninza kuyigitwaho na omwe haruba kama ba Fama nabo yayongere kugaruka kumpa endijo mbozi nibanyeta Edimon principal Fama ndiyo muhinji atakwata muitaka ndukuno muri rwo buyenze omuri kishasha mahita kishasha ekishasha kuno muri kishasha ndiyo ninganira na nabalisabe nkoko ruranganwa bine experience business eji bagimaramo bwire kandi Fama ebonire wahika okarebe nkoko kuzukusha really they have invested in money and time nebintu bibiri twegita omucweka kiti cya kabiri katugaruke
irakari abantu. Sky TV yakuletera ekisya omuli burenge rw'izoba oyine emikoro ya bulikika enkiiko zoona emikoro y'amashomero corporate companies hamwe n'ezindi nyamwingi nitukumanyisa ngu nitubaasa kukwatira omukoro gwawe butunu aha Sky TV aha kasente kakye munonga kandi nitubaasa kushanga buruhori iwe kyoyine kukora tuhikire aha ofisi zitu aha Makrista Road hihi na Kabaterine Primary School omu Rurembo Mbarara ninga tuterere simwezi Note mushanju 89 93 53 na mushanju. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku smart aha mitwaro 12 zonka Zuku smart plus aha mitwaro 16 Zuku classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Water please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Ha. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Ha. Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Sky TV, irakari abantu. Webale munonga kuruka yo mukawumurako okiriyo noreba Omuhingi no mulisa program. Nibanyeta Edimon principal Fama Omuhingi atakwata mwitaka nkyarukunu yo muri rwobuyenje ndiyo ninganirana na abalisa benkoko. Erizoba na taya ya Fama nungi kandi turyo mu mbozi ati omwe abanyegitaho ogunawe no omwe aba directors ba Famage ariyo nayongera kutuganira twaza kutandikana nawe na munonga ayonzere kutushobora ntiza kutandikira structures akubeke kibuzo nabantu bikire ku rugakare kugira ngo mbe n'ubu nakegekera leta niza kufunana n'umuntu ari kusiba Fama naiza kumpereza embozi omwami Joshua nakwakira Eseo urije Fama nakushemero gomere tinyine sho webare kubayo oturayo togera sho ngayo nturayo ni wowe bare kubayo twerira webare no kutuburaho ninyenda tuyize tutandikira amuramwa obumperera buroka hano kore bindi hate okaza umufamu zenkoko kandi ni ndebo ine kadogo na wara active nakunda kulisa no shana hunu fama murungi egifamu ono bajeta bata egifamu bajeta J&J mixed farm J&J erizino karira injo sho J&J Famage nayo mukazi wanje haza omukazi amazina go tukagiha omazina gitu nkoga kutandika kwara yakugambara amazina ge bamweta Jona Sime kandi nyewe nbanyeta Joshua namanya Jona Tusime na Joshua namanya so J&J mixed farm ebuzo mucyari binje nangwe binji yabagarukamo konka hine kibuzo kina ndatandikane nacyo omuntu nabasata kombekere nkoko structures seme kubanize shushaki nke kintu nkecho omuntu ariyo narebe gi program ayongere kumanya miringo cye yakubasa kutandikisa kombekera enkokoza webare munonga principal Fama wabuze kibuzo cyo kombeka nko muri so wakubaryokwe nikirungi ekibuzo echo konka byine okurisa kwine embwenu kwine njawuro nukwahukana kandi kurugirira mu bantu ukora kuba nubasa arahari kurise nko kwitano nawe nabayine kombeka arahari kurise nko 30 nawe nayine kuzombekera arahari kurise nko umutwaro nawe nazombekera so ningira ngo ukombekere nko
nekirigirira iwe nkoko ezo rukwenda kurisa obwingi bwazo kandi hariho n'enkoko ezindi eziba kweta ngo broiler manyakroiler manyabiha nezite za roko so enkoko nazo zine types na nebeju nibigenana byakukana kurigirira umuntu ari kuza kombeka na obuhango bw'ebiju bw'ekiju ningana no kubasa kw'inko muntu so ezawe niziha ezo nizo ziheze nyowe ndi layers specifically isa brown layers nazo zinebika yes zinebika bingi zinebika bingi cyo kamenta kakimanye yo kandazo nandizishana zora zishana ngo zinebika ngo kuri abantu muri kushana yoru kurwo mu kikaca nanka none jo no mucana cy'abahinda abandi n'abasingo abandi n'abaci na nenkoko zinebika so nyone ndi layers type ya isa brown yes isa brown yes hata ezo zone ziza zibaza kukana zitahazini enjawuro no baso butagireba nka namisho gawo kamanyoteji ne yakana neri konko mbaku breeding abakuzi breeding ahita kuzigura bono bazahura kurugiriro kuba kutereza process yabo y'amahuri na za breeding system yabo kuri za breeders enkoko enshija na nenkoko enkazi okuzikuza kuturana bakihamu hati twizikora hata abo bono bakuzahura so ni wori kubano orisa ine kike uri kubano yenda kurugiriro mbarisa bagenzi bawo kwa bakugambira so nyowe ni ndisa isa brown ine advantages ya isa brown age wabano ureba iwe kiwagikunzero enewe nangu tukugira ngo nyonka kunda isa brown kureka hinagire kugura nkashanga bine isa brown kandi bangambira nyonka jena ningure koko nanye nkanta kumanyabika okwiyaho Fama inaguzireho yangambira ngo yine isa brown nyona jante nanye nahirwa na manyeshika nanyizirigure koko nyowe mwene koko wambuze koko ntananye nanyizirigure koko nanta kumanya enshohereshija nenkazi ne hananye na koko so nagura isa brown kuruga omu ba Fama up yes konka kibuze cyo wamburize cyo kuombeka nicyo naniyo ndatugari ko tumaririze yes specifically hati nkanye kankugambira ha cyanje nyowe nkatandukana inkoko 10 kandi uko kuwareba aturi mu town ibo no buro no asakureba ko necaro ko kandi town nayo ni state abo kuba hato buturi mu state hatu no rebe bijwebi nyine nikanyina ahansi nahiguru nyina hansi nahiguru ekigendo rwacanje nkabandi yo kwena mu saving umwanya ntakayimeke bijibinji kandi umwanya nkagumaraho nyencha kiri mani nyenda ho kutemorere ncanje hona nahombekire so nico cyandetere nayo mbeka ahansi nahiguru hat kandi uko kutandukana inkoko 10 for example naza kwa measurements zikura kukaho inkoko 10 nkakora rowoine kora futi 30 abirna nyonka kora 30 hari inkaga 30 hari inkaga nari inkoko 10 konke eco mutano kikuzaho no kugira ngo hati nyine nayiguru konkana nashatu hari inkaga kakora dawo ashatari inkaga inkoko 10 so nico kije kinayombeshirecho so mbwenu okareba ngo space waza kufuna nkaga ishatwari inkaga hazindi ntasa kukorwa hekindi so wa expandinga wataenda ngunyombekere ahigura abo kwa hatinkebe hata ebine biju ni kimwe muri bibiri so hata akabiro aho kimwe na aho kimwe nkata hanyine ho no muhanda nayenda next time nimbasa kombeka aha ningangire kindi kinataho so nkenda kusavinga ka space so no yombe kota ndeba zimba bine bitimba manyeki manyaki hati uko kombeka to kombeka nkaro kombeka enju yo kuraramo wano yombekere nkoko abo ko inkoko ne kintu kiri delicate munonga neyenda aeration ekiju kine kubana kiraba nko umuyaga gwine kubangura bamu kugenda kugaruka gwagenda kugenda guraba mu kugenda kitasiembeho sheme kandi kishohozeho kandi kishohozembeho ico nico bakweta aeration so sheme kuba kine mweno akatimbe kitwato akatiriho nkaka aha no kugira ngo umuyaga gurabemu kurutwatira budongo mukantu kona ngo kananga so kurwatira budongo ningo tkankore cement ninga choka ukaplastaringa hatumiyaga tugufutaha mu kimanyi sangu noza kutahira mu muhanda amuryango watahamu ikintu ko nkiba kiri yomwe
endwara nzirugomwe ahabo kugira ngo umuyaga no gukora ki tugukushora so ine kubano mekecuju kurebuka ngo wasigaho imyanya nico tukiteraho butimbobu akatimbe cyo kubanzana katangira nkembeba katangira nkazakapa ninga nkembwa kandi kagara katwereza ki umwanya wo gukora bwo umuyaga mu butimba bibiri ni ndeba akace n'akahango nyine makace n'akahango akace gari yo munda akahango karya hero enshonga ni yezo hati nkishinyonyi kija kikubasa kurabo muri akace hata akahango cyarabo mu kahango akace kikurabamo ninga nkembe bayane rabraha muti imbe bazuto kazibra bayido to kazinjira kuzinjira zina nzibasa no kugena zirawo mu ibati ziraba no mu mabati uka kukira munonga hati nkebe nyonyi nkazakapa ezo no ba nico tukitera he ubu butimba yes so no bukuzibira para bazeta bata ebikuruga heru rodents tuzibira za rodents futaha omukiju na object ninga animals zindi ninge ebinyamisho bindi hati nka umuka woyine mukapa nkijanguhira kutaha omukiju konka ara hakatimba tifutaha those small pets yes hati nareba ohiro cyo kugira ngo kolese bitimba ebi abamwe no shanga kandi bo bombekireriye nkore yitwagamba konka nabe bitimba babine mu konka bine bijwe bir permanent kandi yo nareba yo kakorese miti hati no kugira ngo akasente kakakara kace ningo karancho cyabekiri ize we bare munonga waza kugaruka inyuma ashibuze cyo ukunakugarukamo nakugira nti umuntu ecyaro kuza kurisa na wowe nka capacity ye na nobwingi bw'ekintu ecyaro kuza kurisa konka hati nyowe cyandetse ninkorebi nawe capacity financial capacity urukombeka permanent no wakubashire munongogwe kandi nuwakubashire konka na no kubasa kwe nakone kumuntu nukumujemesereza kombeka permanent kombeka amatafaro kateka muki ukikanka level nkeji wareba na bustiro ukata mu butimba konka hatecho nayo mbeka permanent hatiko kuboye no busente buke no tandakane meeting nkeji oyombeke semiti yabo kwa hatekere temporary nanyenye nchakarenka ba kukunarana urwo musika yo kuwanta air numbasa kufuna yo muntu amfunding nyombeka amatafari siyone ryone kotaburo Uganda funding ani nyombeke kiri permanent ati nkombeke ki ahabo kugira ngo ukubasa kwanye no kwa bintu komo ni ndeba ekisho wachombeka konka abantu abinje nibombeka enju konka babura kupima enkoko zirazema oshanga we narebe ekijunke ekintu nasa kutekamu enkoko 12 level ya hansi yonga measurements nana enkoko esheme kwa nizo mu kijune kintu kikurafa very much mbweni ni chango munonga kuko washigamba it is so important ahabuko abwenshonga hateze kuko nagana zo delicate enkoko nebane yendo mwanya go kweshanza zabane zirya arhezir wiki arhezir strong arhezi namana mache mwene hariho nibihanda umunkoko harimo ibihanda kuko kuzara abana batano kimwe kikabe canda kikasiba kitera abantu mu mabara abo hata no munkoko bihande ku na no munkoko birumu hata habwe measurements cykwija zikagiro mugasho hata igikuba kujibingaha nibasa kwirukangiza hande yisherekeye konka zaba ziri compact hati nkece kuwangambira hata hansi to kubasa kuteka menkoko 12 zona nizifana zihone zirwara indwara etarikira ninge zimwe zitemberana ezindi baziraza tizirya tizirufuna ho kutamburira aho kwa hekuba yaza bagidwinga aho kuba yaza bagibinga aho kuba yaza bagibinga bashije kuba kine mu space hatu wajibinga hane yirwange za muheru jibinga muhereza muhero gundi ne yane jibinga nayo bunde jebwa so no jipima umanya hat for example enkoko no bara nkafutisha tu futisha taharisha tukubana hazanda menko kwezi ibiri yes so wono ndaru 10 kaba keji system ko bakoro kashanga buri keji irmenko kaba keji hata nayo keji ine measurements zayo shanga buri keji irmenko kwezi ishatu buri keji irmenko kwishatu hata na hano kibara cyono computing nko wa keji konka kugira ngo shitikiro open konka naboyine kubana umanye ko kwezi kuza omo space yoyine mbeno in short kuwa kugire kuombeka ubanzo barenko kwezo kwenda kutamu Deno ukora kare measurements no mwombe kina yizo mbyoti nyenda measurements zitina ziti zibe nizo zaza omucuju canje abana amanyata tafara nakuruta hariya abo kuguna ina measurement ejineje kurigira nko kwezo kubana ndakutunga
Yes. Nitoenda kumanya nareba hakuna ka Fama number 1 narebaho kamera narebe mbwe sibikiraho azati nyenda mbwa konga kunare sibikire na urabura nagaruka mamani ni instina mnonga security rieta Ati mwen Fama echa security cyo nobo ine kuteka ho buryo nobo wakuyirotine nkoko ushime ko ine security muko wawe nobo zitakubire nkoko kunka kandi kukikube cha project hati cye yongeramu mwen ushanga ngo noyitaga security so kuwa warebe embwa ziroho kamera mwen nibye bya security no mabita have classified bya security kunka nuko security you must have security so kamera zo noba nozireba buruho rukuburi yes Fama yanjye nintambura nayo no bwe kusigara aho nkanywa hinkuzana imanji noba no bareba na ija hano tere simo kandi kahiza Fama na ronda chao for security purposes no kuba no manye chikugendo misho is it important for a farmer kuba in security nkeja Fama it is not important kugira ngo buri muntu ashime kuba kine njo nakugambira kurigirira kubasa ko muntu nanye tindatandikire nabyo kunka no ushanga aho koma kuyongera ushanga ngo ikintu cyetagisa aho koma kuyongera ushanga nicetagisa wana ukibasa ukikora utakukibasa stiro kireka abo kwanka hati zo kunkambira kamera tine zine kakwate nankoko kugira ngo utazine tukurisa nkoko kunka hati nyowe nko muntu ningo ndijo nko natine nkoko nawe nabazine arabi narebere bazine no mfamu zente nereba famu nkakura hansi kurigirira abo kuba hati nkoko nakugamire nkoko elderkete hati no wasa kushanga ngo umukati ndiyo ubuntu ariyo zaba zitaro nimba ntakumaye kugenda mu misho abo kwatindiho konko buzuru nimba nimaye kugenda mu misho n'ubuntaro n'ubunakubantaro nimba nimanta hati inkoko zariya ninga tizari na checking aho ka system ejo manyante nkoko tizine mbikuriya no muza Fama tina ari kurebeka ninga manyante baruho bazaye so hate cyo nikinyamba ku trackinga nkamanya hibaza nimba nimanto no nareba yashoresha haziti ninga yatahamusha haziti yanaranga ninga hati kama horo kwagareyo amahoro umuntu na gatwara nora ko mushakirize katre yari kwambuka kandi mushawe kasutaka gurisaro to kumurebere zazitaro reba store ya nanka nawo ninyenda kukirize yo train kataha nayo nataha yo ninkoreba nunyero konka wonyikirize hato buwa kafa mu buryo kora no kutunga so mbwenu nyenda kumanya na munonga abintu inside the house is very important kusinga outside abo kuba okutaha umukizo cyenkoko kashanga buri kimwe kirije nugo mashemerwa gwaki go mulisa ni bintu cye biri important ebisheme kuba biri inside that house umukizo cyenkoko icyo kubanza spacing icyo nakugambira yishemeye kuba oyine space recommended ninga nero kukiraho kuba recommended nungi icya kabiri enkoko kurigerezo kurisa arahaba kurisa ati nyo yanje deep liter yanje deep liter system yes deep liter system harahaba kurisa cages nkoko wazireba so hato umuryeze zanje ushemirire kuboyine mulita nyo ninkwese bishubyo mwani ebishubyo mwani byo kutekamo then nkaguma nimbihindura every after 2 days icyo ekindi bishemeye kuba biro biki zaba zagenzera higuru ziri nkuru zaba zirinto bishemeye kuba biro byinji aruhoka bwa method of quest zaba zirinto ati zayiguru nazo zakuzire hato zakirinto munonga bishemeye kuba biro byinji kuyingana ki kuruga aha 1 day kwikanka amezi nkabiri yes bishemeye kuba byine murita eri nyinji kugira ngo providing ubutagasi nayo na munonga bzazirinto kuruga hizo barumwe kwikakwezi liteshemeye kubere ebishibumana kuba biro nyinji aho kwanza banze niyakuce hateze nkurunze niyabyinje no boko butabitiremo haza kwebiro bibiri nahijiri konko buto nubambuniya obutontoro buki so wotambuke ebigere nifukirwa ebigere byafukirwa ezo n'indwara so ine kuteka mu nyinji kugira ngo be providing a heat actually ekimoya ahankoko bwabura buto wakwata bugere wahura rufukira umanyengu wayorekerera cyo kwa wayorekerera imberambi oyongere muki oyongere mabishibyo mwani ogere butagati ecya kabiri omukizo cyenkoko hashemeye kuba harimo constant flow of water
clean water, let me add that one there. Gasheme kwa harma mizi na madamu ya kigambe amiza gar clean gasheme kwa gari mu cyuce nkoko 24/7. Ekindi ni feeds, quality feeds. Yes. Nkoko wabo ine zaba zine space nungi zinereta yayo yomere. By the way, esheme kube yomere no kube kwemere dry. Umumunde esheme kube tari mu mizi itatobire. Dry kandi zina mizi, zine byo kurya, zine na spacing yayezo. Nkoko nobwa you are good to go. Yes. Turukwiriro kwenderaniwe ninyenda otushobore na munonga izoba no correcting amahoro gakwingana ki dene chikwatinina no gatoro toro kwe ninza kukigamba ho na numulisa hati izoba ni correcting amahoro gakwingana ki nabone kigaruka kuriya ahankoke zoko woyine koke zoko woyine tore buri ngoko ne no kwihuri. It is not mandatory arher kuoshamu konka nobo ya kana bwene yoshabwe nshunga ubundi batsa kubitari yageza agitera nko kuna kugambira ubundi zaba munyinji konka esheme kwane kwihuri anda no musaka mustansi windi ne cyazi kanga wanjango nguzagire cyazi kanga nizidereyinga kuwata hamwe na kamera zawe kurizakangana na munonga kirengere kibanci manyisango the next 2 days amahoro ngija kucendera tukugira ngo gwana ngabura kimwe konka nyinji nizitera hazizi mwezi barafutera konka no kuba oli kwitwara wano zo nico cyo kureberana ne fame nyingi nziba ziri ahantu aheherire tukagishanga nka hato mutabona hagati ngo hariyo fame yenko hari ngombe za motoka haroho rw'abantu hariho ibidongo imwe bakunda kucakara so nuza kushanga fame ziri nkahi ziri ahereye tahuni habukwera kwe harebye ibyo konka no mare hati nko mu nkoko rukumezi ekice munonga inkoko zaba zirije zitarwire zitine nshonga yona shimekwa no boyine amahoro tray 3 pade ninga between kare no bo kufuna 30 to 30 between 28 to 30 no ba still no worry okay konka 32 33 tray no jiguzo nabone kigaruka yo still echo aha because no manyango esente iwezo kuguzana kirigirira demand and supply so hariho buzi kubane ebeye rya higuru arobe kuberya hansi so prices do fluctuate kunka mbone nka hadi amahoro nashinje umutwaro aha fama abaryondo batureba TV bahereze obuhabuzi burungi obwa muheru abo kuba TV nerebwa abantu bingi munonga babare minonga obuhabuzi burungi obwa muheru buri umuntu ashemeye kuza kurisa na no kuhinga oba oine omurumo oguri official ezeze umukweta fomo emerume yanyu mbwenu kahate yanyu na mbwenu niwo shemeye kwijanka twaro kaza kuhinga ningo kaza kurisa nka wanyira ngo yori yo muhinja atakwata muitaka nipuka bwirendagara yo kwenda kwata na Mario ga kamera ko bahabuzi winko baha buri umuntu obori oino murumo guru comfortable oshemeye kuba orukurisa ningo rukuhinga ahabwe nshonga no byako bashitari cesente hati nyo no bunakubantine sente tinkubasa kwerarikira ngo mukabari yaki no bushita batogusaga amahoro bakagari kongati unoza kuboryo kwe bakomushara watomera nanka wamuhaho mutwaro ebigombe byahanjere watayo yagera bitu wazibona kwaza kukomuka nyencha kare ninga after 5 days sente toinemo kandi abana nibenda kunywa mwishatu wakujirota konka ko kubiro ine nkishitoshe nkechi okitemo kitaho no bokubotine sente nubateko empogorano bari yes kandi nabona wabo ino mu nkogo hona wayongeserezaho nabona cyo tikibi ate ibintu bikorana busy yona mutawuni nkaburamu abo kubiro bwinyi mbandiya wabare munongo mwami Joshua kasita watuhereza kire kawe wanyikeza unanani ndugahanga ntahe kuri ya nyetre ya mahuri ntahe nayo obanyu kukumira umwe warushaki gende ne papaza we bari munonga warushaki tizira indagoyo nane bigendana umuzo rugayo turebe dekanye gito omusigazogu edakika nkitano atugambira kwa kukera kakora imirimo yeye omufama omu rero akakorektinga n'amahuraga turukwendera program yitu asebo lirota nasibaje saniyo oyinamani amani ngino bangira ngo gifamu kurugo mukasheshe ko mwazi yo niwe driver nyimbani ngo bani kitambuza nabakweto hamazina ga mbanye takanye sije Anthony
kor kwimuko mukashesho tandukote mirimo yawe atobo manyori ya Sky TV nsiyone kozire buru mazuma nincumanya kundi kwimuko mukasese mbanza natawo munsizo cyenkoko naramburamu obanza urambura kureba zirireje kimara kuramburamo nkwataka reki kanje rekinga mweje hansirta yes ncheza kujimusya ati kire cyo kikuba kiri mu kigera kirugama hiziko bazirireze kwatanire nkwatemere yanje ngiteka mu feeders hati nyizanya kiramizi nago ngagera kingatekamo ubushanka 12 aho yemwaho zakuba sayo muimba nahereze byona den hata wansigaza kuyama mahuri zaba nkive neshweka nyama mahuri zagarakaza kabisha tuneshweka ngakanyama mahuri kurigero kuzukubanzitera nuko kuba no yihama buruko hakire no garako checkingamu oyihama mahuri no checking abo nko mu 1 hour obasa 10 minutes kurigero bwinji bwengoko zo kuboyine ukuzukubanzitera nuko kuba no yamu kugira ngo zitaga kamuzi kagata narebaga mwe ngaganaga giro kuganaga nezumwe nizitera aho zabanda tiki kukirakanya kwiyaho kwe kuba zaza munyingi hati kuri yahizura zizine yane kutahamika barahiyara banertera hiyaragera ki yayahika konka tiki kukira kubaho munonga cyaburisha konka ataga guzukutera tero kutuzugarika zikagaru batagakati kaninga zikagashonda uko kuba no checkingamu no waraka kucheckingamu no ryiyaho konga ko kucererwa nazo zagakazi karubatani ziryata ziryerira so zaryata no shanga zarire nzigarika zigari emirime cyo gushangira to gukurisa enkoko umurimo go kurisa enkoko tumurimo gumere no murimo gukora umwanya gumu abantu bagutinira bushana abo gutina hati kizubu cy'enkoko ni kimwe kiba ku bantu batina yo nakantu kaki kunka wamanyiro kakunda umurimo gwawe tokatina murimo go kurisa enkoko okay abariyo Sky TV no bahereza ababuzi kina munonga eminyeto abatarukunda kukora imirimo nkeji abo kubatiwe no kero kore imirimo kaseshe umwazyo umwezi bakwaka sente kawe abamwe bariyo ko mariyo marwa twara umusenta ona abantu batere ndirimbo no bahereza ababuzi abatakwenda gukora ababuzo bunkereza minyeto batayibanje ekizibe kibine no butakunda imirimo utenda gukora wakunda umurimo gwawe ukakora no mutuma gumwe aho ukakora no bwesugo amazima garugo niwe no rugaho no hikariye cyicyo no koro abandi no kikora no wawe haza no ihamintasi yanungi niwe no semererwa umbwire bwawe so nimba habura ngo bazikora ahabo hatari gukora tari ubusinge bubona iwa hokorira hatu wagize experience yo kugira utono nakugenda nanye nintandika famu yenkoko mazima biro bunamara mu nkoko hati nazitandukana inzireberera mpaka zihuze kuzire nanye ngahika kuzihendera nazo ngiyame kinduka webale munonga basigaro uri amazina gawe nasigara ganyise Anthony no wanyu ninka ino ruga y'abantu bo wanyu baramusiba niyo ndiyo munyabusenyi nindamusi hawe kikaciti cyo n'abanyabusenyi cyabugimbi kazunsi cyamugaso uko niyo nkoruga niyo kuzarwa yes kungupira ubwinji mu mazere kuno miromo yindi kuba ninyi yamoka sente nanye ngunje ko nabaho webale munonga kandi ate kitwaza gukora twaza kutambura mpora ninza kwendera mu kishenko komu ninjira no yiza kugenda nanye utambure nanye mande tuvumbure yo nanka kamera gihe na stand tugendo mu rugumu tunanke tushume ninyenda tukuro ku warushaki tugijumbure yo rero turebo kuturakigita gite abo kuba bamporusa bangira ngo naza kuruga Fama nyongo ntakagenderaho ngende mpora nyijumbura kagundi kanje uko nanyende bo kunakagita eji program no bajeto muhinji no mulisa nyone banyeta Edimon principal Fama ndiyo muhinji atakwata muitaka nco kurebera kuko ka Fama ngire kini yo kugira ngo embube gumenekanya utakiyo takana kanyencha kare rero tukananka bagira ngo kunogenda mpora zamara kutera urwarinzi burafutera amahuri ncyakare ni nyine garga Fama ya Joshua ndesere hebizo ijo nyugurura turebe ijo nyugurura tubanza twaru batombo baba tugambiriye kugira ngo tutakata syo burufa omukizu niwe cameraman we naija guma hiha muryango aha rero tunanke turebe atigura tutahema tugende hamwe atomu bangira ngo eke kizu
entutaha mumpora mpora tutakareto buzubu bangira ngo ece kiju aho nyemerira aha kirumu enkoko ezurukwika omuriro 10 ezi nenkoko nyingi munonga inkoko zukwika omuriro 10 inkwatera yemoji ndetera so mbwenu nashiro mu kizu cyenkoko ekibanyishiriza ngo umfunemu kawa rushacho bana wankwatirako ataka nangwa karemire ataka nankaje bakumpire nze kugashura tinkabura kuko nanga akanu konkuza kuba ni ntwara nza kugenda nako nanyenze karya you never know nza kuba ninkahuta n'umwami mande muhambwa n'umtawuni nkacicire kantu tiya yange gite kwenda kutaha so nza kuba ningebegito rwakabe rukwiza shaha ishatu necweka azo mukiro hano yenyina Sky TV nchira kubagambira nti you have to keep African hopes alive dekanze kurya enkoko yanje.